na le mongwe ba se di beleng gore ke le ge ke mo lebella ka miemiela ke re wa tseba keng a gona se sa feleng ba re se sa feleng se a hlola mosadi o ke nang le ena gona bjale go ka tseba gore ba sepela ka loto ga e ga masemola a sena tshepo ya gore a ka feleletša feditše dithuto tša gagwe a ka feleletša le mo a leng gona bjale ka baka la gore ko mongwe basadi ba mathomo ba go tshwara taolo ka UNISA go ba executive dean yo ka UNISA a se mang le mang Osman Tepu dumela Thobela Okay. ke tamisha a ke nyakile gore ke go bona ka nyakile gore thokoza gogo ke a le tamisha le babogedi le batheletši ba Thobela FM. nne ke thabela go ba le wena tle nkore botse gore ka baka la rona ke a tseba gore go na le Mantepu Masetšhaba ke Dr. Mtho o go tswa ga masemola kore ge go lebeletse ke no bona mosadi mongwe wa go iketla mane go ipshina ka bophelo re botse gore ga botse Mantepu ke mang wa ga masemola Nna ke Kgadia Batau ke Mantepu ke ngwana Masemola ke setlogolo sa ga Thobejane ke setlogolwana sa ga Mojapelo le sa ga Maphutha ke tswa ga Masemola Pshiring ke belegwe ga Molepo ka godishwa sekolong ba re go ke Roma ka St. Brendan's ga ke ba le mengwaga e 6 ka tsena boarding school gomme ke mo ke leng ka bona gore ke tshwanetse ke be le kgotlelelo ya go godishwa kgole le batswadi ke godishwa le bana ba bangwe ba bantšintši ke mo ke boneng gore setšhaba se kgona go godisha ngwana go bjang ga botse go ba boarding ka baka la gore ko mongwe batswadi ba e leng gore ke no bona ka re ke latlhile ngwana mola batswadi ba bang ba re mangkoko o ka se kwešiše re ya gapeletša ga go ba tlogela boarding di-psychologist di re go iša bana boarding school ke go ba abandona ke go ba latlha gomme ga go jalo gobane nna sekolo sona be ke setšhaba be ke sa rate sekolo gomme batswadi ba bona gore aowa ka gobane go na le leseana le lengwe gape o khwire re mo ishe boarding school ke be ke ithabetse ka baka la gore ke le ka kgona go ba le bagotsi kana be ke sa rate sekolo ga o le boarding school kgona go ba le bagotsi ba kgona go go thuša ba kgona go go tlhokomela le wena wa itlhokomela o thoma go itlhokomela o sa le monyane ga o senyege wa gola gomme o ba le matitšhere a kgona go go thuša gore o kgone go bona gore dimpho tša gago tše dingwe ke eng tše e leng gore ka gae ba ka se kgone go di bona okay ka ga e le bana ba ba kae sure ke tlo re ba ba tshelela gomme nna ke nna wa boraro ke re ba ba tshelela ka baka la gore a ke re ba bangwe ke ba ka malapeng a mangwe e fela re a tlhakana re ba ba tshelela re bashimane ba bararo le dikgadi tše tharo ke kgatla ke re ba motho o itse ba bokaone ka se go solo gore le re bashimane ba bararo ke dikgadi tše tharo nna ke nna kgadi ya bobedi ke ngwana wa boraro mara ke nna kgadi ya bobedi okay nne pele wa ya sekolong wa tsena boarding go bole boarding o botse ba gore o nyaka o bang go fetša sekolo sure ke be ke nagana gore ke tlo ba doctor ya ka sepetlela gomme ge ke dira matric morutiši a re aowa wena se wena wa tšeo wena o tseba dipalo fela tše dingwe tšona ga o di rate ke bona o ka re ge re gola re tseba gore re nyaka go ba di-doctor tša sepetlele ka baka la gore batswadi ke mo ba re iša go gona go ba o nyaka go ba engineer mara be ke sa rate go apara di-overall so ka bona gore aowa ga ke nyake go ba engineer ke le ka re ke tla ithutela se ba re go ke actuary ke motho wa go bereka ka dipalo mo dipalo tša kore go le actuary ke tseba gore le ge re ka go tsoša go pontša ra go botša nomoro efe goba efe o tlo re botša karabo so gantši ke re ke nna drop out ya actuary mara ke proud gore ke drop out ya gona gobane e bothata ka kudu-kudu se mpontšhitše gore le ge e le gore o na le goal ya gago gore o lebeletse go gongwe o ka no change wa ya go gongwe re ska go botša gore o faila mara o ka change gobane ka actuarial science go na le ga gona pass mark ke le ka kgotlelela ka baka bona gore aowa e re ke se ka no dula ke kgotleletše napile ka registera for BSc ya mathematics le statistics ka UNISA nka no re ntše re mengwaga e lesome go ifetša ebile sebaka se se telele ga kudu-kudu mara go tšea sebaka sa ka e be le ka baka la gore ke feditše sekolo ka pela gomme batswadi ba ka number 1 le number 2 be ba sa ba tsentšha sekolo rena ka gešo re ba ba reng ke the middle income gomme be re sa kgone go hwetša di-loan di-NSFAS le di-TAFSA so batswadi be ba imetšwe ba iša bana ba bararo sekolong so ka bona gore aowa ke tshwanetse ke registere le UNISA ke šome gomme ke tsena sekolo ke nyaka e re boele morago mola ene gore Mantepu ba rekiša dikota ke eng sa go dira gore o ipotse gore o sa le o monnyane o le legarabe le leng gore le ka ba le ema ka tše dingwe ipotsa gore nke ke thome kgwebo ke rekiša dikota o bo gapeletswa keng go be go sena tšhelete ya go tsena sekolo ga botsebotse first love ya ka se sekolo ga ke se rate be ke nyako ralo ka soka mme UNISA ile a nthuša gore mosegare ke kgone ke lo practice soka
ke tsenele sekolo e fela ka baka la gore bo go sene tšhelete be ke tshwanetse ke bereke UNISA ya mpha monyetla wa gore ke kgone go rekiša di-sandwich ke thoma ka go di dira pele ga re di rekiše fela ka ithuta kitchen ka ithuta gore re dira jwang di-sandwich gape le gore ka mo shopong re ka dira jwang profit ba bangwe ba no bona fela re rekiša kgane a re tsebe gore o thoma ka di-slide tša borotho wa di bala gore ke tše kae wa bala di-slide tša cheese wa bala di-slide tša palone gore ke tše kae gomme o tlo dira profit bokae ke gona mo ke ileng ka thušega be re thuša le ke gore batho ba UNISA be ba registera November, December, January ke gona mo motho a kgonang go dira tšhelete gobane wa lebelela gore go tlotla ba bakae le hono ke ba bakae ba tlotlang ba tlo registera gomme wa thoma wa prepare gore di-sandwich tše ke ka di rekišang re ka dira tšhelete bokae le di-chocolate le di-cold drink ka mokana ga tsona ke yona tšhelete e be nthuša gore ke kgone go patela di-school fees tšaka tšeo wa tseba mola re thomang go bolela nna le bana o boletse gantši gore a o rate sekolo o tšhaba sekolo e fela o motho mongwe o kgona dipalo kore le gore ke še moo o no bona gore o bolela gore e beile ka tshokolo e fela ke motho mongwe go rata go tlhakantšha dilo gape ebile gone pele bo tla bo se executive dean ye leng gore lebeletše economics and management sciences ka UNISA tle monna ke lemoga gore ke a se rata sekolo se e fela ke rate ka mokgotsi le go ka gona jwale ke taba ya gore tshwantse re tsoge forogo ka masa re ye sekolong ge re ka dumela gore bana ba bangwe ba tsoge latanyana ba bangwe ba tsene ka nako ye nngwe go tla loka le gona re ruta bana dithuto ka moka ga tsona di-subject ka moka ga tsona e le gore mohlomong tshwantse ba sa le ba banyane re kgethe gore o a ka tshwanela ke tše o a ka tshwanela ke tše nna ke be ke rata dipalo fela ke ile ka thušega ke fitlha university ba re go na le dipalo le dipalwana ke mathematics le statistics mme ka kgona go tseba gore aowa di a swana nka kgona go di tšea ka moka ga tsona ka tswela pele le ge ke re go ntše re sebaka se se telele go fetša degree ya ka rata ya ka e tšere mengwaga e 10 ke thomile gabotse e fela go ya pele be ke sena tlhatlhollo goba tlhatlho gore matlhatlho ya maleba gore ga o fitlha second year o swantse o di fokotse o se ka di tšea ka botlalo ga tsona di feleletše gomme gona jwale re swantse re botse ba ba tsena go UNISA gore ga go tlhokege gore o ka fetša kgarata ya gago ka mengwaga e 3 goba ye 5 motho o swanetse a lokiše gore ga o tseba gore o tlo ya second year goba ngwaga wa boraro di thoma go ba bothata gomme o ka fokotsa gannyane wa tseba Dr. Mantepe go na le motho mongwe le mongwe o na le tumelo ya gago go na le ba dumelang gore pele ga ke tswa ke ya go dira dithuto tsone tsela ke sa dinyakeng di mpalelang e re ke khuname ke rapele o mongwe a re ke tšee thekgwana ya ka ke bolele le bokoko le boragolo kamano ya gago le semoya e jwang nna ke ngwana wa badimo ke ngwana wa batau ke godišitšwe ke bonkoko le boragolo ba ba tshepang gore re swantse re bolele le badimo ba rena ba re godišitšwe jwalo gore ngwago mongwe le mongwe ngwaga o fela re a sepela ra ilo tšhela metsi ka mabitleng ka ba nako ngwe a gona bjala ka nako ngwe a gona eng no tšhela motsokwana owe ra tšhela metsi ra ba kgopela ra ba leboga re thoma ka go leboga ka December mafelong a December re a leboga ngwaga o thoma ra ya ra ilo leboga e fela letšatši le lengwe le le lengwe wa tsoga wa no bolela le bona gore thobela ntlhokomeleng letšatši ka mokana ke re tshepa gore go na le badimo le modimo o gologolo o a re tlhokomelago mme ka letšatši le lengwe le lengwe motho ga a tsena ofising ya gago swantse a khuname ka mangwe le fase a khuname ka matolo a leboge a kgopele gore a tšhireletšwe letšatši ka moka ga yona aowa letšatši le tla ba le bose ga o lebetse wa tsena o ketimo tla bona letšatši la gona le a senyega gannyane ke kwa kware ke dumoro ka itheta so wa bona nna ge ke nyaka go itheta ke tlo re ke mogosha ke malela go duma go buša sa go llele ke mogosha ke tsholamparana le reng le bolaiša boragolo molatša mabane ge nka tswela pele sedimo sa ka se tla theoga ge o itheta gore ba tlong kwatela gore ba nruta ka metlha gomme nna ke ithute ke rile ke tla ngwala fase e fela gantši nna ke no re ke taugadi ke tswala le taugolo ke taugadi ke tswetswe le kgošikgolo le taukgoši kgošitagotse gore e reng ena pele ka tlhalosa gore ke setlogolwana sa ga mojapelo ke setlogolwana ke segotlogolo sa ga Thobejane ke tla ingwala fase ka tsile lengwe ke go boa gape ke tlo go botla o itseba ga tsefeletse ke a leboga ka baka la gore ba tseba ra o ba kganyetso tlo tswela pele go ithuta sereto seo
mo leng gona bjale ke dumela gore go na le ditlhotlho gantši ge mosadi a ka eta pele ka baka la re kono mongwe ba eta pele ba ka Eunice banna kwa morago ba go ga boima ke tse gore ba bona o ka re o rile go o tsena ya ba le gore o tswaletswe ka phapošing engwe wa re ke tla dira yengwe le engwe le e nyakang go tseneng ga gago mo maemong a o leng mo go ona gone bjale o tsene jwang go gona taba ya banna ba go tlhoka boitshepo o sepela jwang ka gare ga leeto leo ba thomile ka gore ya letwa pele Ya etwa etwa ke pele ke tshadi tshadi ela wela ka lopeng gomme go ba moetapele wa mosadi go bothata ga kudu gobane o santse o bontšhe gore e ka se wele ka lopeng Yeah. go be go le bothata ba thomile ka go lwa dintwa gore goreng a tsene taba e nngwe ke gore basadi ba bantši le banna ba bantši ba ke bereka go le bona ke di-professor e ka godimo ga doctor gomme ba makala gore o yena goreng a tsene ba sa tsebego ke gore ke be ke thomile kae o a bego a hlopha a be a kgetha o ba a kgetha gobane a tseba gore nna ke ile ka bereka kae pele ke na le maikemišetšo a mafe ga se ka bereka fela mo go ja boithuti gomme ke tseba le tša kgwebo ene gobane college ya rena ya economic and management sciences ke ya dikgwebo go be go nyakega CEO e se go fela motho o a tsebago tša mangwalo fela ke ka mokgwa ke ileng ka kgetho ka gona gomme batho ba be ba se ba thaba ba bangwe ba ile ba leka go ba le strike nyana ba sepela ba ile go complaina go council go bomang ba thoma le gore ga tsebe melao ga tsebe sekhwi ga tsebe sela gomme moetapele wa rena wa university a ba botša gore aowa ke kgopela go kgetha yona mo feng ngwaga ka moka le tla bona ge ke bolela ka mokgwa le hono ke fetša kgwedi ke fetša ngwaga ka moka na ona ke le mo setulong seo ke ikemišeditše gore ke tla feleletša mafelelong a June 2025 mme ke tšee break ka mo go education go fetša mengwaga ye 6 o kgona go tšea break o ile bala ke tla kgona pele ke lo bala e fela go thata ba tla botšiša gore na o robetše le mang kae jwang ba sa tšwela pele e fela motho o swantše a lebelele pele a lebelele gore a ka thuša jwang ke rata boetapele ba basadi gobane re bona dilo go fapana le ba bangwe re na le kwelo bohloko re na le lerato re kgona go kwešiša le basadi ba bangwe ba le mošomong gore ba ka ba banyaka eng go swana le o a nthušago PA wa ka ke a tseba gore a ka se fitlhe officing before 8 o'clock e fela o tla thoma go bereka go thoma ka 5 a.m. go fitlha ka 7 a.m. a ntša ngwalela gore go diragang le gono 7 a.m. go fitlha 8:30 o iša bana dikolong o na le bana ba bana o tla fitlha officing ka bo 9 ga ithoma e re 1 wa bolela gore ke nako ile lata bana dikolong gomme re tshwantse re kwešiše seo gore aowa o swantse a iše bana sekolong and ge bana ba lwala ka gae ke yena tlong go emelela a re bana ba lwala tshwantse ke theeletse gore a ge ke a kwešiša gore bana ba lwala so ke rata ketapele ya bosadi ke nagana gore mengwaga e re leng go yona ke nako ya basadi gore ba ete pele mme re tla bona diphapano tše dintši tše di tlo bonagalang fela mo South Africa mo Africa borwa se re tla re kgona a se re tla re ikemišetša gore re be le moetapele wa mo presidente wa mosadi mara re a leboga gore ba gona ka mola parlamenteng di-university tsona di a re bontšha gore re ka ba le baetapele ba basadi wa bona Dr. Krate se o fetsang go se bolelele ka mokgweleng gore o šoma ka gona le mošomi mmogo ka wena PA ya gago ka baka la gore basadi ba bantši ba ba tshwereng maatla ba ba leng kwa godimo ge ba ka bona gona le mosadi wa go šoma ka thata go tshwana le o fetsang go fa motlhala ka ena gone jalo re ba le mona man re a monelana re ba le lekhufa o bona o ka reng a ka tla feletša go fetile tšatši le lengwe wa feletša o mo gatelela ka mokgwa mo tshwereng ka gona o tšwele pele o mo tshware ka ona mokgwa o tlhotlholetše le basadi ba bangwe gore re tlogele gore ge re bona basadi ba bangwe re bone batho ba e leng gore ke ditlhotlho mo go rena a re bone basadi ba e leng gore re tshwanetse gore re ba kaonafatše ke a leboga go ba kaone ka mokgwa gobane le bana ba kgona go gola ba iketlile le ba berekelang ka magaeng gobane le yena mošomedi ka nna le yena ka gae o na le mothuši le yena o swantse a nne a mo fa sebaka sa gore le yena a tlhokomele ba gagwe bana ka ge re le basadi re ba le bathuši re a thušana ka mokana ga rena mo swantse re tlhokomelane o boletše taba engwe ya botlhokwa ge re be re bolela taba ya gore o tsene jwang ka Eunice batho ba nagana gore go na le ba e leng gore o robetše le bona ke nyaka o boletše o file motlhala wa re a ba tsebe gore o tswa kae ke gopola gore ba botse gore o tswa kae ga wa robala le motho ke ka baka la rona le bokgoni ba se gore o re o le doctor o be mo go na le di-professor tše di dumang go ba moo mengwaga e ke e boletšego ya gore be ke tsena sekolo ke dira kgarata ya ka ya mathomo mengwaga o ya lesome be ke sa
di re grata fela mme ke be ke bereka mengwaga e meraro ya mathomo ke gona mo ke berekileng Unisa cafeteria ke dira di-sandwich ke rekiša jwalo fela mengwaga e mešupa e mengwe ke be ke le go insurance company e le go gona jwale e le go Momentum ke bereka ka mo actuarial science department ke tlhakantšha di-pension fund tša gona le di-retirement fund mme ka ba ka fitlhela mo ke le go head of department ge ke fetša go humana kgerata ka joina investment bank ya Switzerland ke berekile gona mengwaga e meraro ka 2010 2011 ge lefase le thoma ditšhelete diwa dibanka diwa ka bona gore ke boelele sekolong be ke re ge ke ipapatša le ba bereka bo London ka bona gore rena re tsena mošomong ka dikgerata fela gomme ba le go ka ntle ba le di-masters le di-PhD ka lemoga gore mo gae re fasega kudu ka re ke boele sekolong ke ile ka ya University of Limpopo ka ile go dira honors yaka le masters yaka be ke re ke tla felela go masters e fela ga ke fitla University of Limpopo ba mpha buka ba re bukash re bona o ka re o ka kgona go ruta bana ba le ba ka kua classeng ela pele ka sepela ke mo ke thomileng go lecturer gona mengwaga eo e meraro ge e fela ke ga ke humane masters yaka e fela ka lemoga gore aowa ke rata thuto go feta tša ka bankeng gomme se ka boela morago ka dula mengwaga e mengwe meraro gape ke dira PhD yaka ka dira bonga ke dirile gona le University of Limpopo e fela e be šetse fetogile ya ka mo Medunsa e le Sefako Makgatho University so ke thabile gobane ke kgonne go tsena University ya South Africa ka tsena University of Limpopo ka ya gape le Sefako Makgatho University ke rata university tšekwe gobane ke tsona tše fago ngwana thari e ntsho gore a kgone go tsena ka gare ba bantši bao ba kgonago be ba ka se kgone go tsena sekolo ga ise ka di-university tša batho ba bantsho ke akaretša le University of Venda le bo Rhodes University ba le go ka magaeng bana ba bantši batswadi ba nyaka bana ba ya go bo Wits bo University of Pretoria bo UCT tšeo di bonagalago e le tša maemo a godimo e fela re tshwantse re lebelele le gore bana ba tla thaba mona goba e tla ba e le competition e ntši mo ngwana a tla ba go le malwetse a go swana le di-depression re bona ga kudu gore re ba le di-suicide bana ba ipolaya dikolong ba thoma go nyaka go itshwantšha le ba bangwe bao ba nago le ditšhelete ka ga bo bona e fela mo di-university tša rena tše ke boletšego ka tšona ke university e leng gore bana ba tseba gore ba tswa kae gae gomme ba hlokomelana bona mmogo ke lebeletse gona ka University ya Sefako Makgatho gore ngwana o tla fitla a sene selo a na le tšhelete ya registration fela e fela o kgona go fitla le mafelelong a ba hwetše degree ya gage ya medicine gobane university ya leka gore e berekešane le government le mmušo wa rena gore bana ba kgone go thušega ka ditšhelete Dr. Mantepu Mashafa ke rata ka mo go tlhalositseng ka gona bo wena ka baka la gore ke nagana gore bontši bja batho ba be ba go nyatša ka baka la gore ba tseba go rekiša dikota ba bona gore motho a ka se tloga dikoteng a feleletša le kwa godimodimo a ba tseba gore o badile go bo o rekiša bo tswela pele o bala ke le tlhaloso fetšang go e fa gona bjale re a tseba gore baithuti ba bantši ka kwa diyunibesithi ba itšeela maphelo ka baka la kgatelelo a tseba gore nna ke tswa lapeng le le jwang wena o tswa lapeng le le jwang o nyaka go apara go tshwana le yena o nyaka go sepela ka difatanaga tša go tshwana le yena ge re phaphara ngwana a gone sa boang le sona gae o bo ya homotse re tlo mmoloka ka baka la gore o ba le phadišanong a dira lo tše leng gore a se tsone go bothata ka baka la gore ge ba fitlha tšatši la mathomo ka tlelaseng o ba lebelela meriri gore o ke a mo tseba gantši ma-lecturer a dikolo tša ga borena ge ba fitlha ka sekolong ba tla bana le tlhogo ya gona e le putswa e swana le ekhu yaka gore bana ba lebelele gore le nna nkatla ke le ka mokgo le gona di-university tša rena a se tše kgolo-kgolo re leka gore e be tše nyane re kgone go boledišana le bana ka moka re botša bana gore go na le mo ba ka yago gore ba kgone go hwetša maele re kgopela batswadi gore ba bolele le bana ba bona pele ba etla di-university gomme ba se ka ba gatelela re ba dumelele gore ba dire se ba se nyaka go university gore ba se ka ipapatša le bana ba bangwe ke tlo tswela pele ke bolelele ka gore se tše dingwe tše be ke di dira gobane be ke bereka ka ditšhelete kua dibankeng ke ile ka tswela pele ntše ke bereka gona le ge e le gore be ke bereka di-university gobane o kgona go ba e bitša trading o kgona go reka o rekiše di-shares le eng bjale be ke swere ka mo le ka mo seo se thuša gore ke kgone go ba le di-client tše kgolo ke kgone go
go bapatša di-shares tša lefase ka moka ga tsona mo ke ileng ka ngala ke mo e leng gore ke ile ka loser ka latlha tšhelete ya go lekana le 500,000 in less than ka 5 minutes mme ka bona gore haoa a ke kgone go balance ka baka la gore o ka se lebelele ka mo le ka mo ka lemoga gore a wa tlhogo ya ka e šitšenya ka go lebelela felo go teng e fela mošomo wa bankeng o ile wa kgona go nthuša gore ke kgone go swara ditšhelete tše dintšhi di-billion tše re sa kgoneng le go di bala le rena ka ga bo rena so ke yona e leng gore e a nthuša gore ke kgone go tlhokomela ditšhelete college ya rena ya economic and management sciences budget ya rena e ba e kgolo e fitlha go di-billion gomme baetapele ba university ba ile ba kgona go bona gore motho o ga ba lebelela CV ba bona gore motho o kgonne mo le mo le mo ke fitlhile UNISA ke le senior lecturer gomme a se ka dula sebaka se se telele ba nkgopela gore ke be tlhogo ya department ya decision sciences ke department e bolelang ka dinomoro di-computer science ka moka ga tsona di kopane mošomo wa rena ke gore re kgone go berekiša dinomoro dipalo gore re kgone go tšea di-decisions tša maleba go ya ka gore dinomoro di reng gomme ba tla ba kgopela gape ga mengwaga e meraro e feta gore ke be director wa sekolo mo sekolong seo ke sa economics ke sa decision sciences le finance le tša dibanka gomme ile ya tliša experience e la ke nang le yona gore ke kgone go itliša ka mo ke akaretše mošomo ka moka ba tseba gore se boledi mošomong wa gago aowa ga botsitshwantse o ne o tla bo mogaši batho ba dinomoro ga ba bolele ane ka nnete ga ba bolele batho ba dinomoro ga ba bolele le gape batho ba dinomoro ba go rutega kudu go tshwana le wena ba go ba maemong a o le mo gona ba na le go no go kgona ka mo ka botsiša gore molekane o gona o ka no re aowa ba re lotse pedi tša ditlhakane ke be ke na le molekane fela o ile a tlhokofala fane sa gešo ke sa ga masemola ka mokgwa ke boletseng gomme tšhabalala ke ka mo ke be ke le ka gona ke ka mokgwa e le go masetšhaba ke masemola tšhabalala molekane wa ka o be a thuša ka baka la gore ke ena nthušitšego mengwaga e la ka moka e lesome e re swere ka moka le ena o ba a swere le ena e be le doctor wa psychology a re go sepelana pele wa raya ke sa di tsena re sa di tsena ke lebelele dinomoro ke lebelele thuto re lebeletse dinomoro re lebeletse le bana ba setšhaba ka baka la gore a ke ra o be le o motee fela o sepetšešetse re na le bana ba babedi gomme gona jale re lebeletse le bana ba bangwe gobane ka baka la gore yena o ba ile wa di-psychology be re kgwedi ga e fela a re e ke ya gago e ke yaka a re withdraw ntšha di-20 ranta le di-50 ranta le nna ke ntšha di-20 ga motho a tsena officing ya gago a re alla a re ke tlhoka sesipa mo fe sesipe jwale naga e ka moka e ke ga rena taba e nngwe ya go šomela UNISA ke gore o kgona go bona gore o thuša setšhaba se segolo gobane UNISA gona jwale re na le barutana ba 380,000 ene ka mo collegeng ya rena re na le ba 80,000 jwale ke maikarabelo a magolo gore o lebeletse le bao ba senago le dibazari le eng ka mokana ga tsona jwale balekane ba ka ke bona batho ba ka mokana ba bona o nyaka go bona gore motho o tšhabela taba tša marato o tlo no boela ka mo UNISA gantšintši e fela ke kwešiša gabotse gore a ya o sa di tsena bana ba gago ba jwang gona jalo ba godiša le bana ba bangwe ba bantši ka baka la gore a o mma go bona ba iteng o mma go setšhaba gabotse ka nnete ba thaba ba tseba gore ka metlha go ka no kokota o molo mongwe a re ke tlo robala mo ke na le interview ga gona mo ke robalago e fela ba thaba gore le bona ba tseba gore a se bana ba biological ke bana ba leng gore le bona re ile ra ba thwala o monnyane ke mohweditše ana le dibeke tše 6 mare a se no tlhokofala ka dibeke tše 5 tše 5 gomme ba di-social worker ba no founa ba re ke kolo ka re le jaka ngwana shu yena e tla le tlo mmona wa ra thaba ra ile mohwetša le hono ke mošimane ke yena go mafelelo 20 years old o na le mengwaga e 20 gomme wa thaba gobane o a tseba gore o tswa kae so ba thaba le bona ba bona gore nkebe ke se ka bula pelo yaka le bona nkebe ba se bona ka gare ga maemo a ka moka o sa dumela go lerato aowa lerato lona ke le botse ga kudu ke tshepa gore ga re tlhalose lerato ka mokgwa le swantšeng lebe ka gona re nyaka ownership re nyaka gore motho e be wa rena ka moka ga gona gane aowa re ka kgona gore re shere lerato leo
before ke ya boarding school pele nka ya boarding school be ke le Bolobedu batswadi ba ka ba shoma Bolobedu gomme ke ile ka bona gore go be go na le monna mongwe a na le basadi ba bararo ka mmola lapeng le la be re sa tsebe gore ngwana wa gamang ke wa gamang be re no tseba e le bo mma ka Sepedi re bitsa basadi ka segabo bona ke ngwana Masemola ke ngwana Mothiba ka Sezulu ba re ke Makhumalo Mantuli ke ka baka la gore re ba le basadi ba bantši gomme gona jwale re lemogile gore re nyaka gore ebe mosadi o tee ebe monna o tee re dirile di-family tše malapana re a bitsang gore ke di-nuclear family re a tswalelega lerato ke selo se leng gore ke se se botse ka moka ga rena re ka arolelana ra ratana gomme ra godišana ke sa tswalelegile gona jwale ka baka la gore ke lebeletše mošomo ge ba re ke la botlhano e tla mošomong ka Friday bošego ka la botlhano bošego ke a tsoga ke ya e fela ka nako e ke tla khutšang ka dula fase ke tla lebelela gore nka lebelela ka gore ge ke go theleditše ke ako gore ge o mongwe tšatši le lengwe ge pelo ya gago e bulegile a ka tla re ke a nyala ke na le basadi ba babedi ke nyaka go dira wa boraro o ka se gane ga ka go tlhalosetsa nka se gane gobane ke tla ba ke na le monna le basadi ba babedi le bona basadi ba le babedi tla ba ile baka ga ke re tla ba re thušana ge go le mošomong ba šala ba dira tša ka lapeng nna gape dipitša ke di thabele le dijwana ga ke di thabele gomme le nna ke tla ba ke na le bathuši ka nna ke lebeletše ke tlo fa motlhala wa kua gae ga Masemola gore mme o mogolo e leng mosadi wa mathomo ge mengwaga e ntše ya o a lapa ga sa kgona go ya basading re go bitša basading gomme tate ga ka nyala o mongwe gape o monnyane go yena a ka kgona go thuša le gona jwale rena re ba le bana ba bannyane humane mma a na le bana ba babedi fela go ba bararo a re ga ke sa kgona gobane re ya mešomong ga re sa kgona go ba le bana ba bantši e fela ga bana ba swantse ba oketšega kudu ge mosadi wa mathomo a bile le bana ba basetsana fela re swantse re kgopele gore re nyale o mongwe gape mohlomong o tla a kgona gore direla mojalefa ka mo gae e fela ke se e leng gore gona jwale banna ba bantši ba tšhaba go bolaya le basadi ba re nka go gama nka go bolaya ga o ka tliša o mongwe e fela re swantse re boele morago re boele setšong re thušaneng monna ga a lwelwe monna wa thuša gore re age ka mokana ga rena ao ba nka dumela goba mosadi wa boraro wa bona seemo se senya ke molomo se lokišwa ke molomo ke dumela gore lo tše ka moka di nyaka poledišano go efoga taba ya gore phare banna ba re gatelela o ntlišeditše mosadi ka gae ke no re ke le ka phapošing ke robetša tliša mosadi o mongwe re tshwanetse gore robale re le ba bararo goba re le ba bane ka ngokong o tee e fela ge re ka dula fase ra boledišana go ka se be le ditlaišo goba le dipolaano tše e leng gore di ba gona ka malapeng le gona ka se mo tliše ka mo phapošing eo gobane wa bobedi o tla agelwa moratana wa gage ka kua ka main house re tlatla re tloša ka mokana ga rena re apeya ka mokana ga rena e fela phapoši ya mosadi o mongwe ke ya gage a nnoši o mongwe le yena a ba le ya gage a nnoši Dr. Mantebu, nna ke nyaka gore nna le wena re fetse ka gore ke ya gore go bose go bolela le wena ditaba tše kore taba ye nngwe tsoša ye nngwe re ka se fetse ke nyaka gore o fe basadi ba e leng gore ke ba etapele mešomong ya go fapafapana molaetša re lebeletše taba ya pull head down syndrome ka baka la gore re nayo yo re a gatelelanatlhe le banna ba e leng gore a bana boitshepo ge ba etile pele ke mosadi ke tlhola ke re ge o le mošomong banna ba bangwe ba o šomang le bona ga se banna ba gago o ka ba hlompha e fela ka o le moetapele o sekebe wa gopola gore ge ba tlišitše tee ke wena o swantšeng o e serve o swanetše o bontšhe gore ke wena moetapele o dumele ba bangwe le bona ba go serve re bašomi ka mokana ga rena e fela o swantše o etepele o bontšhe gore o moetapele ebile o hlomphe batho jwale ka botata gago ge ile ba bagolo go wena e fela o gopole gore o moetapele basadi ge re ka swarišana ra šomišana re ka kgona go fitlha bofelong mo e leng gore re basadi ba baetapele ba bantši ke lebeletše gona ka UNISA ge o ka lebelela bukana ya gona ya di-graduation o ka kgona go bona gore re šetše re fetile taba ya 50-50 ka boetapele gobane moetapele wa rena o a re goga o re gogela godimo pull her up yena sit down o re gogela godimo le ge ba bangwe ba sa bona gore mo ke go na le
di-skills yena ke yona kgonang go bona gomme re tshwanetse re ye fase re thušane ga motho a sepela mo strateng a kopana banna ga a kopana le ngwana mošimane ba kgona go bethana ka matsogo ba re ka e fela rena basadi a re kgone go dira seo re tshwanetse re ratane ga mosadi o le mobotse o mmotse gore ke wena o mobotse go o bona o ka re se apara ga botse ka di-graduation leoto le tswile matswela-tswele o kgone go bolelela le yena ga botse o mo cover o seke wa sepela wa ile mo seva le yena ga botse re tlhokomelaneng banna ba kgona gore ga a bona gore motho wa tla o dira masters go ba o dira PhD a mmotse a re ke a bona o tla mo nka go thuša jwang le rena basadi tshwanetse re dire jwalo ge re ya godimo ge ke ya godimo ke dira masters le PhD ya se ka ba le re se bitsang di-role model tša basadi be ke lebeletse Mamokgethi Phakeng ke ena nkgogileng a re e tla ka mokgwa go education ke be ke mo lebeletse e fela o ba le kgole gobane e be le yena noši eya e fela ke le ka ba le banna ba ileng gore ba nthuša ba nkuka gore ke kgone go šomišana le yena o sa ipha nako ya gore a bolele le nna le ge e le gore o na le batho ba bantši ba swantse ba lebelele gomme ke yone e swantse re dire nako for basadi ba bangwe ene gobane ba bannyane ba tšhaba re swantse re ba latelele re ba dumediša ge re re di-conferenceng re dumedišane re ba late banna ga ba tšhabane e fela rena basadi re a tšhabana re a lebelelana ra re yo o apere roko ya mabaibai ke tšhaba go motsena kae ke motsena kae ga re ka thoma ka tumedišo fela ra dumedišana re tlo ya gole Doctor, nana ke ipsina go bolela le wena tle. Kore wa tseba ke go lebeletše go tswa ga masemola mo e leng gore ka nete bo sena tshepo ya gore o ka fihla mo e leng gona e fela o botse ba se o se nyakang o ka no ba o boletse ga magologolo gore wena o bo sa nyake thuto bo o tšhaba sekolo e fela ke kwa lerato la thuto ka gare ga gago le tlhotlholotše e kgolo e leng gore o e fa bana ba bangwe ba e leng gore ba sa le kua morago ba tlo fitlha mo ba nyakang go fitlha gona ke ka mokgwa e leng gore nna lona re fitlha mafelong a taba ya ka Lemangoko baby gomme ke dumela gore ka metsotso e 30 seconds ka baka la gore ke tlo fa metsotswane e 30 wa bolela metsotso e 30 ke lo bona motho fa 30 seconds o nyaka 30 minutes gopola gore o laele batho ba e leng gore o šoma le bona batho ba go tsebang batho ba go tšeng le bona ke leboga lerato ka moka ga lona ke kgopela gore le rateng le ba bangwe le ba kuke ka mokgwa le kgonneng go nkuka ka gona gomme bao ba le go dithuto tša bona ba se kebe ba ema tseleng ba tšwele pele go fihla mafelelong thuto ke ya bophelo ka mokana ga bona wow thuto ke lesedi ka nete le kwele ke ena Dr. Mantepu go tswa go ba le nna ya Thobela FM mo e leng gore tswere ka re lona ya rena ya taba ya ka Lemangoko baby re tlo no dula re le mošate wa tsebo le boithabišo ke timela dikgokaganyong tša rena tša leago @Thobela FM ya ka gotlhe o ipsene ka dipoledišano tše e leng gore ba le tšona o kaonafatše bophelo bja gago 2025 a e be ngwaga wa gago wa katlego go tswa go nna Mangoko baby tata